umuyobozi w'Indorerezi za Afurika Yiyunze muri Kongo wigeze kuba perezida wa Mali Traoré yagize ati ijisho rya Afurika ribariho ni mu gihe hari umwuka mubi waturutse ku ibarura ry'amajwi. Muri Liberia abategetsi mu sosiyete y'amashanyarazi bavuga ko 60% birenga by'amashanyarazi akoreshwa mu gihugu yibwa buri mwaka hakoreshejwe uburyo bwo gucomeka insinga binyuranije n'amategeko. Muri Tanzania hakuma kagendanwa gasesengura uturemangingo kamere ADN karimo gufasha abahinzi kumenya vuba na bwangu indwara no gukemura ibibazo bije mu myaka bahinze mbere yuko agira ikihungabanya. Umurundikazi Jeanette Karekinyana acuruza ibintu bituruka ku bimera byifashishwa mu isuku ahamya ko bishobora gufasha kwirinda indwara ya malaria kubera ko byirukana imibu. Muri Afurika y'Epfo amatsinda arenga 50 y'abantu bakora ibitaramo bihaye isura irabura cyane hamwe n'abahagurukijwe no kubareba bahuriye mu mihanda mu mujyi wa Cape Town mu birori by'umwaka.